Da je to tako, govori činjenica da su se odvažili čak i pokušati ubiti moje unuke. Ispričavam se zbog emocija kad su djeca u pitanju, da je to tako. Ali, budite sigurni da do tog čina su pokušali sve. Moja obitelj trpi 15 godina. Razne porezne prijave, inspekcije, kontrole carinske, inspekcija rada. Znači da vam ne nabrajam, sve smo prošli. Prošli smo krim istragu 2,5 godine porijekla imovine i to smo položili. Prošli smo ucjene. Znači ja imam u mobitelu poruke zadnje upozorenje. Prošli smo ulaske u kuću dok ja i moj suprug spavamo. Ključar je rekao, ovo su, gospođo Šota, profesionalci. Sve smo prošli. Kada nas nisu više mogli zaustaviti, jedini način je bio usmrtiti moje unuke. Međutim, vjera je jača od svega. I dragi Bog nije to htio. Mi smo saznali to je trebalo biti odrađeno za nekih možda 5-6 dana. Svjedokinja koja nam je to svjedočila, znači imamo zapise, kompletne dokaze, nije se mogla nositi s tom činjenicom da će biti svjedok ubojstva dvoje djece, nedužne, i sve nam je rekla. Tom iskazu svjedočili smo ja, moja kćer i moj suprug. Znači nije samo Šota, jer onda bi Šotu mogli proglasiti ludom, što je njihova isto uvriježena praksa da čovjeka koji ne može mu nikako ga zaustaviti, onda ga strpaju u vrač. Znači to je jedna od njihovih metoda. Međutim, prevarili su se. Šota i pokret otpora će ići do kraja. Ići će do kraja, a ja vam moram reći kako znači do kraja. Ovo se radi, ljudi moji, o režimu. Mi živimo u najljepšoj državi na svijetu, Hrvatskoj, ali režim je stravičan. Otkrili smo, znači pokret otpora, u sve što im je minirao, otkrio, prijavio, otkrio je strašnu spoznaju da je kriminal upravo u institucijama na relaciji policija, DORH, pravosuđe. Svakako da je tu i porezna, ali pustimo ih sad sa strane. Sad su nam manje važni. Što se događa? Kad smo mi to kao pokret otpora otkrili u našem gradu, jer smo im obećali da ćemo mi naš grad očistiti od toga, nisu nas u startu shvaćali ozbiljno. Međutim, kad smo došli do te spoznaje i kada je to trebalo milodaniti, rekla sam šta im je bio jedini motiv. Idemo naprijed. Kada očistimo rijeku, ja smatram i mislim da će biti tako, i će dobilo efekt po svim gradovima ove naše pojedine države. Kada smo saznali za to nedjelo koje je trebalo biti počinjeno, koliko god institucije su takve kakve jesu, jedino što smo morali i mogli odraditi, otići u Zagreb, znači maknuti se iz legla kriminala Rijeke, otići za Zagreb i institucijama DORH-a, USKOK-a i policije prijaviti to saznanje. Doživjeli smo strašno razočaranje, jer smo ipak smatrali da kad su u pitanju dva nevina života, da će ipak poraditi onaj dio emocije ljudske, očinske. Međutim, treba samo reći jedno. Milosti ne dajemo i milosti od njih ne tražimo. To je ono zadnje što smo učinili i više nemamo kome odlaziti. Ali smo dokazali ono što je važno za svih nas u ovoj državi, da su oni povezani. Da je to se radi o onih 200 bogatih koji imaju državu. To je važno i to je ta činjenica da smo mi svi drugi moramo biti, vidite, maltretirani, zaustavljeni, nema pravo glasa, nema kako ima. Vidite sami kako nastupaju, pogledajte koliko se gospodin Stanić bori za naše ceste. Pogledajte koliko ljudi ima, koliko ljudi je nestalo, da niko za njih ne pita više. Spas ovog pokreta je u zajedništvu
u tome što nas je, vidite koliko nas je i ne treba nas više od toliko, jer za djelovati ne treba nas više od toliko. Kad nas novinari pitaju koliko vas je, mi kažemo 10. A oni nas onako gledaju s poniženjem 10. Istina, 10, ali 10 ljudi koji su svoju karijeru izgradili na poštenom radu, 10 ljudi koji ne preferiraju niti jednu političku fotelju, niti gradsku, nama ništa ne treba. Nama treba samo naša država, slobodna od kriminala i od korupcije. Nama to treba. Mi smo svi financijski stabilni, psihički, poslovno, kako god hoćete. Znači, mi ne tražimo ništa. I apolitični smo. Nijedna politička opcija nas ne zanima, jer ću vam reći, svi su oni isti. Ja sam tražila da mi samo jedan iz Sabora se očituje što je učinio dobro za Hrvatsku. Vjerujte mi, nema. Nema. Pola ih je sigurno u kriminalu i krađi, a pola ih šuti, a s šutnjom su isti. Vratit ću se još malo na ovaj moment. Zbog čega sam danas ja i moji pokretaši ovdje i svi vi koji ste došli, hvala vam. Znači, došli smo zaštititi živote naše djece. Smatramo se da će novinari na takav poziv doći, jer su svi više manje i roditelji, i braća, i sami očevi, majke. Evo vidite i sami. Sami ste se uvjerili kolika je to blokada, ali to vam je znak koliko je pokret otpora za njih opasan. To je samo znak. I mogu vam reći, nećemo stati sad ovdje. Kad završimo ovdje, pokret otpora ide pravac Ministarstvo unutarnjih poslova u Vukovarsku. Nećete vi